ole voin okas ni som ni le pakhat ni lai ni ania voin lama te tuang takahunin man ka be sei tun chuma hian tun laya khovelin a boy primek rileng lawom tak mai monkeypox mpox anti bok chungchang karon da chuak dona ti chuan India sarkar ina mpox chungchang a thu chu tharber karon da langanga ti chuan Mizoram sarkar health and family welfare department thu chu ate tin mpox natna lolan chu dan tele a lo om dan te kan ngai tha zel don ya ole mpox lo wangin sarkar lai puin airport te indaring turin siaptir tin thu thar le beng war tha Facebook page a hian ron da alanga hi lo ngai tha ilangin India rama mpox alolu lo thon wanga lo inven nan sarkar lai pui chuan airport te chu lo indaring turin a siaptira abikin Pakistan le Bangladesh ram riami te chu khau taka khwal sin lo lut turten mpox symptoms an nei ti lo an fia turin atiani Health Ministry lam chuan Delhi dam do in Pathum Ram Manohar Lohia Hospital Safdarjung Hospital le Lady Hardin Hospital te chu mpox veite en kolna munatan le dashan nan arwa mana state sarkar te po mali huam chunga dam do in lo ruam man fel turin a hriatir bok ani karkalta khan World Health Organization WHO chuan mpox wang hian global public health emergency alo puang to a tarlan to angin January sang hi som hile pathuma tanga heshi Democratic Republic of Congo a alen nu le tuna Africa a aron try dar le inkara hian case sing hi sang sari mu ani to a hemi zia chu mpox vei sing hi sang sari mu chu ani to tinania ti chuan heng zinga mi sang khat za in an thi pha to ani mpox wanga thi zinga hian naupang an tamber tin aron tar langa henat na hi alo om rualin abik takin naupang tang alo om le zual ni in alangani ti chuan Health and Family Welfare Department Mizoram sarkar ina monkeypox chungchanga hriat tur poimo thu chu asiam hetiang hian lo ngai thave leila pakhatna monkeypox natna hi monkeypox virus emo orthopox virus emo ten mishing an thlen ania ramsa atanga mishing ten kan kainatna zoonotic disease zingamiani tuna hian Central le West Africa atangin kovel hundanga te adar mek ani panhina monkeypox natna hi mi in natna sik virus akai atanga niruk atanga ni som pathum chungin alang chuak tlang pui thina alan chua nan hian ni som ni pakhat hial po ani theibok monkeypox hi anat na kai jinga za asom ten an thi pui thei awangin ngai tha chi ani lo pathumna monkeypox natna lan chu dan tlang puite khosik durlian pui nai pai thal bewung luna taksana taksa chaklo le adangte anni aveidam to te a vun serre theilo om thina wangin taksa ati hmel hem thin palina monkeypox hi henat na veime ramsa emo mihring emo le henat na sik kai theina man ruwa infected materials atangte in kai chon the ani mihring le mihring in kara chuan heng vundur taksa tuin hang chi sang khu le ha chiaw atangte le man ro in man tawm atangte a in kai chon thin ani pangana henat na veite hian an taksa a dur nai pai an lei ma ni khat atangani ni a an pan khir atlak ma chung jong chu midang an kai chong theya ngai ani parukna monkeypox chungchanga hian National Center for Disease Control NCDC Ministry of Health and Family Welfare Government of India le state tinin atulanga mala turin anin kaw renga monkeypox natna veini arin hel anom chuan darkar som hile pali NS call center phone number 102 report thuai turin Health and Family Welfare Department chuan mi puite angen ani tin Health Department thok tu sang sub center thok tu te thlengin hriatir vata monkeypox rin hel kai po lo in khung rang vat tura hriatir an bok ani tin Health and Family Welfare Department chuan mi puite mpox chungchanga kan inven dan tur le anatna ron lang chu dan te aron tar lang boka tu chuan
thu thar le beng var thak Facebook page abok hian hetiang hian an ron da lang boka mpox covid chi thar ani mayangem khovel puma adar alau omem ti in aron thupian ron da tuna hian World Health Organization chuan monkeypox tia lo siat lar thin mpox nat na chu khovel hleng hlau om angai to a Central Africa atanga ron dar tanin Communion Democratic Republic of Congo a mi zali somnga zatin an thi pha to a tin aron da hi ama sabira karon chiara khan record thar bera mi sang khat za inan boral pha to ti kha karon chiar to a kha update zo kha ngai la Sweden le Pakistan ate po henat na free ve hi mu chu an ni to ani kum sang hi som ni pan ni atang khan khovel huap nat na hrileng anga ngai alo ni to a chuti lai chuan anat na hri pian phung chu clade 2 an tia clade 1 chi om bok Africa dar tak nu in WHO chuan khovel puma WHO chuan khovel pum atuam chu a hlau thong ta a in rarin nadar an khong ta mek ani mpox kum sang kha zakwa somnga pariat khan zonga tangin Denmark a mu chu ania sang kha zakwa som sari khan Democratic Republic of Congo a no pang pakhatin alo ve to ani mpox dar zel hlau thon awang hian mithiam ta chuan covid anga khovel puma thi na thlem tu aniang ti an hlau hle ani mpox ve chu akhwa sika an nguain ritlang angin an oma an nu an taksa an thong thin ni relo ta nuwa maya dur aranom tana taksa puma adar zela kutpha te ken huaya te thlengin adur zelani anat na hi grade 1 le grade 2 a an thena tuna lang mek hi grade 1b ante ran na tangin mishingin kan kai theya mishing le mishing ain kai chon thei bok zong thelei chi ho le sazu atang ten kai thei ani heng ran le ramsa hovin min se emo antina min ham emo atangin akai theya sa ei tur chum min that lo wang tein akai thei bok tuna in kai dar na ber chu mishing le mishing atangin ani bera a hrivel te khoi kwa fo ba ka eile in na man ruwa in man trom le thom no in hak trom atang tein akai thei ani invent na vaccine hi gene yos antia GYNNEOS ania hei hi tuna hian India ala omlo ani natna tri bai om tak thleng mek hi India rama alo lut emo state sang India rama state sang alo lut po ni ta sela tuna hian en kol na dam do ya hi India rama leitur ala omlo ti in ron tar lang ani ti chuan atop bera he thu social media ka mu hi kan tar lang le lokanga toy te tun lai hu chuak thar mpox chu avadar chho chan ve than le taksa in sik le sex atang ten ain kai chon thei an ti tlat mai ti in WHO news LPS rakadaron da film khurzel dan tur information om chho zele ti in ron da hei hi shileng kan ton to kan sia COVID-19 awangin kumni don kan buai ema thi pui anga ma za tan om bokani henat na hi alan chu atana hi ara thak le maya hetiang ani chuan covid ai po khan a hlo omangem ti hi rin dan om thei ome ang po ni sila invent atha amai ro chu invent te chiam ngai na hi hriat har ema tuna hian India ram sarkar lai pui chuan airport ate hemi chungchang hi lo en thi thlai uluk turin airport lamte a hriat tir to a ang po ni selangin Mizoram lo lut lo sela ti kan du ema chumi tur chuan ring tu Christian in ti te hian na sa zo ka pathian kan au apoi mo ni inalang he si hlau om tak ina kan ram alu chilo na turin ko ran hoten thei to pa pathian kan au apoi mo tak zat ta ni inalanga alo lu a min lu chil nuwa na sat ta ka tong trai kha a sort lo ni lovin chumi ai atha achu alo lu ma a pathian he na lu lo tur kan dil apoi mo em ani ti hi kan soibel lok du ani